Hi guys, I'm here. As I said, good evening. I have something to say. I'm just waiting for you guys to come through. I'll wait for a little bit. I'm not here for long. I'm not here to say Zambili, so I'll not waste a lot of time. A few minutes, I'll speak. Okay, guys, first of all, I hope you're all okay. I'm fine. So I want to address issue I think the past few days. I think maybe I don't know how many days. Yokudzanandi Mr. Virumbibu Mumba. Alright? So let me say a few things. Let me clarify a few things. I've never come by social media and I don't talk about politics. I'm not into politics. You know me as a musician and that's it. Zinazo so let me remind you, I've never come to talk about Zandale. Sinakambi Zandale. Just really, you don't see me responding. And issue a few days ago. So guy. But I'm here to talk because so that's why I'm here to clarify a few things. So, ndikambeza chithunzi chomuna anthu chomwe chinaenda cha Blue Elephant. That was Blue Elephant ku Blantyre. Okay, so chithunzi chimene chija chinatengedwa pa 21 December last year. Yeah, 21 December ku Blue Elephant. Kuna show ya Fizo. It was a birthday show and I was performing in Maimba. And by then, I mean, it's just andani Virumbibu Mumba. Ine nindisa kwadziwa. And men nakai never able to naka gudi ndapita ndazinzanga ndapita ku show ndukaimba. We are there. Aliyesa nabwera eka, aliyesa mabita eka ku show, right? He was also there. I think maybe kuzaona a show or something. And we never even spoke sitting our clan. So we as I'm saying, in time in sizoda Virumbibu anara chuga mina chukira pano, right? So ineyo tsugumena sizoti so na zindigira because I didn't know him by then. Alright? Pano meji tuzi jajina tuluka. Pamena naono okay. So he was there that day. So I mean why ambisa nkani ya Virumbibu Mumba. Ndini. Anaona jituzi wajuona jituzi meji. And as I'm saying, jituzi meji sijabanwe. Njagalikali. Njia last year December. Ndari muntu amene wayambisa nkhani iyi anachiona chithunzi ichi and anaganiza zokuti ayambitse nkhani iyi ndikuzachiuza chithunzi chongati ati umboni. Now amalawi ine ndifuna ndifunse mfunso. Do you think kuti niyo munganene kuti mukutenga chithunzi cha kuchigulugulu ati kumachiuza ngati umboni wa chibwenzi? Chithunzi choti pali anthu I don't know anthu ambirimbiri and mukachitenga chithunzi ichi I don't know ngati muli nacho pafupi. Just try and go back to that picture mukachizumule. Mukaone pakona ya ku left pali logo ya it's only entertainment which muzoti ndi label ya Fizo ya physics. Now do you think kuti neyo ngati mundiganizira kuti ati ndupanga chibwenzi chobisa ndi amumba because I know kuti ati ndokwatira. Now ineyo let's say ndatengana ndi chibwenzi chokwatira ati tapita ku bar. Do you think kuti ndani ngatenge photographer aziti jambula akaikepo logo yake? That's a professional photo. Chithunzi cha HD osatiso cha phone cha cameraman. Ndeti ine ndi chibwenzi chobisacho ndeti tinapanga haya cameraman kuti ajambule kena kuno azitenga logo yake azika mebacha. And iniyo muona kuti you want to use chithunzi image as proof of chibwenzi. I don't think you're being fair. So that's about that picture and I wanted to clarify. What do you know? And chithunzi imenda nene anja last year koma amene wayambisa iziziyo afuna angochiuza ati ngati umboni, which it's not making sense to me. Alright? And nkhani yachiwiri yomwe ndifuna ndikambe pano naona pa ma comments and zambiri zomwe zayankhulidwa it's not like kuti sinimaziona, okay?
and pamakhankhani zambiri zomwe zimakambidwa akakasikoyambayi. But as I said, inesine munthu wokuti mandona ndikubwera pano kuzankhankhani koma it's just that this time around I think it's gone a bit far nkona ndaganiza kuti nkhani ndi yankhule. Right? Nkhani zimakambidwa zambirimbiri. Makomenti anthu manazo kuti iyeyu bwanja ayi ndi galimoto imeneyi munthu oti alibe china chochita. Iniyo mmaganiza kuti ineyo mwina ndibe chochita because you don't know what else I do besides music. Ine sine uyimba yekha basi. Ndizo chita zina zomwe ndimapanga munthu. I think anthu amandidziwa bwinobwino they can give umboni kuti maybe that's also the reason why nthawi zina ndimati ndilizi and mukandiona kuti ine ndilizi just know kuti I'm concentrating on my business. I run a business and sizotiso ndiyanyuwani. Business yanga it's been there for a lot of years. I run a number of businesses actually. Yeah? If you have your phone there, you can search for Serene Aesthetics. I'm a musician, I'm also a beautician, an aesthetician, a certified one. I went to school for this. Yeah? I run a business. You can search for Serene Aesthetics. That's what I do. I do my permanent makeup for the men. Treat my scalp, my dance, wajani. I'm into that. That's what I do. Besides music. So don't just think goody. For the cinema then it doesn't exist. No. By now you should know I don't shows into Zambia social media. I'm not all over because that's the type of life that I want to live. I'm a very private person. Komano ifona zokudi abamezilira ntungamka kwambiri. Muntora mangu khala. Sinimangu khala for a lot of years now. Yeah? So don't conclude with an debate to when I'm not here on Facebook, when I'm just know that I'm doing that business. So you can search for Serene Aesthetics. That's what feeds me, gives me money besides music. Yeah. And I think Antoine Mwina, we've done business before, but maybe you didn't know that you're dealing with me. When you go to my business page, yes, Serene Aesthetics, you will see, maybe you've seen that page before, but you didn't know what the business is. And I own that business. House of Beauty by Serene Aesthetics, those are my businesses, my personal businesses that I've been running for a lot of years now. But as I said, I'm putting this out there because I just want to clear out alright? Issue inayomwe ndimafuna ndikambepo ndiya mukunena za Avilumbiko Mumba. I'm going back to the story ya Avilumbiko Mumba. I have a man, okay, and it's not Avilumbiko Mumba ndokwatira ndamva John Joyd, and I know that should be true. Ineso, I'm in a relationship, a proper relationship with a normal person, and I don't need to leave my man kukagona ndi another person or muntu andale or osadiso muntu andale eka or kabina just another person just to get a car, okay? I don't need to do that. So antu munankula kuti galimoto yomwe naposta ine anabulanda Avilumbiko Mumba. No, I'm here to say that is not true. He did not buy me a car. He is not my man, but I have a man. All right, that I just want to put it out there. And let me just say, Goody, having a man who provides for you doesn't mean Goody ndegudi muntu sungazibangire zinthu eka. Menda nene niso ndini zinthu zanga zomwe mapanga. But it doesn't mean Goody ngati ndili ndi mamuna wandipangira china chake ndekuti ine chinthu singathe uchipanga. No. Anthu musiye kumapereka credit ya azimayi kwa azimuna awo. Nthawi zambiri azimayi amatha kumapanga zinthu zazikulu, and a lot of women in this country, they are running my business akulu. But anthu mumafuna kuti muzipereka credit ya azimayi kumapereka kwa azimuna omwe ali nawo kuti ndichifukwa cha mamuna amene ali nayo. No, it's just a plus. I have a man who is able. And in Esobandek, I'm able. I can do a lot of things by myself. So in our success yanga si gali moroyoka. No, I'm here to say that success yanga is not just limited to a car. As I said, as my older bangas, we have a lot of powerful women, guys, in this country. I can even give you examples. I look up to Ajina Joyce Banda. There are women who are very powerful. Okay.
and they also have powerful men besides them. So just because they have that powerful man besides them, I can give you an example of Ndan, Chifonia Mpinganjia. She's a very powerful lady on her own. She can do a lot of things, and she also has a very powerful man. It doesn't mean just because I muna wajon chija doesn't mean good paika. She's not able. So don't just think goody I'm depending on a man. I have things that I'm doing. And this is a friend I'm going down Hama page. Omwe mama kwa mbili. For now, my poster is into too personal. It was too personal. You were taking it too personal. Menda onena. Every 30 minutes, a poster jitunzi janga. Every 30 minutes, what in that madigili red? Madigili lodi. Sukulomwe kuda zamveke nkani na yose ine muidumpile. And as I'm saying, agaka sibo yambai. Olo muntungu imba nyimbo ndo imba wa mamuna. Nde uda ntumu yamba kwa yangu. Kwa magumeneo. Atina na kodi ndeti zero kani kwa banga zintu. Tizuoba nuti muzi yankula zintu za mbili. Msama kaindi moyo mene ui amalawi. And mankore ineyo ndima posta zintu ndima posta nkure na numuzoni ngati simalimbikira. That is not a good way yoyanga na zintu. Msama ngane zintu ndimasawa mene. No. I did not say that wina ali sendo salimbikira. And when I post something, cinema poster kuti ndeti ndikupanga pressurize kuti inuso mukagule chinthu chomwecho, inuso mukhale ndi chinthu chomwecho. Tizito kanika kusangalala ma happy moments muthu kanika kuposta chinthu kuti anthu ndeta atokodera. And as I said, in this country, muli ma business akulu kuti they are being run by women. Mulazimai mudziko muno kuti they are doing big things. Koma anthu amaita kukanika kuti apange celebrate my achievement style, my happy moments. For anthu mmayankhula kwambiri. And you always say kuti ndekuti alipo amene akuyenda naye. No. Moyemeno musiye. And I know this is not I'm not the only person I mean ndi complaint mmayankhula kwambiri. And ababa, as I said, this is not the first time. This is not the first time. Atsika nambira kangota ngoposta china chichonse chokuzana kayagula chinthu. Sorry guys. My phone. Yeah? Ingwasi yabo. Sorry. I was talking to someone here. Okay, now I'm back. Ndimanazo kuti anthu pano pamaita kuopa kuti apange celebrate my moments awo. Fonera anthu mmayankhula kwambiri. Mukuyankhulitsa. Ntsika mmanena zokuti ari iPhone singakhale mmanja mwa virgin. Zugwizana bwanji ngoma virgin ndi iPhone. Atsikana akumaita kuopa kuti aposte zinthu zawo azigulire zinthu. Fonera anthu mumayankhulitsa. Mumayankhulitsa. And by now you should know women are doing big things. Women are pushing. It's not like kuti mukangoona what you see on social media musamone ngati ndeti moyo wa munthu usewu ndeti mukuudziwa. And anthu amene mmaona ngati just because mmangondoona pa social media but what I post there then you think you know my whole life. Moyo wanga wonse sikuti mukuudziwa just because mmandoona pa Facebook. Right? As I said, sinabwere pano kuti nditaye nthawi olokapena ndikambe zinthu zambirimbiri. Whether musankha kuti mukhulupirire or not is up to you. And there are some people who mangofuna kuyipisa dzina la munthu. And as I said, the way some people were talking about this issue, it was very personal. It was very personal. And learn to research musanapange post zintu, because you never know what damage you might do to someone's reputation. How can you take chitunzi chakuchigulugulu and make chinkani chachigulugulu choti nkani yegulugulu, guys? So I feel like muzipanga kai research before you post things. Muzifufuza kai kuti nkani ndiona kapena ayi. You never know what damage you could do. Pena muntu kaposta chintu umangoposta, but you don't know the damage that you can do to someone just because of one single post. And that is why I decided to address Nkani. I don't have a lot of other things to say, but to my fellow ladies who are pushing,
keep doing it, and in so I'll keep pushing. As I said, guys, search for my business page, Serene Aesthetics. From now onwards, these posters are business younger pompa kuri muna antu muzuona and muna mama kundona uri anapita kunja forex anairenga kuti ine nimapita kunja fono nimapita kugwira ntchito. As I'm saying, search on that my business page muona kuti and nthawi zonse ndikaposta pa page ya Rita as in the musician, this page that I'm doing live ndikaposta ndili kunja, cross check page ya Serene ndimakhala kuti kumene koso ndaposta ndili in that country, ndaposta business, I'm working there. So in msanduze zokuti ati forex jani, me I was bringing forex here because I was going out of the country to work. All right, I go out of the country nimagagwira ntchito, I hustle and I bring money back home. So musamone ngatuti ati ine matenga ati misong and mapereka ma comment onoti ati misonkho ya Malawi. Please don't drag me into politics. As I said, ine sine munthu andale, sindipanga zandale pamudzi pano and sindiyamba anu munthu. And I'm not here kuti tiyambane, but as I said, I'm here kuzangu panga clarify. So teni tizitukulana, and I'm here to encourage my fellow ladies. Let's push Gambia on these posters at business, and watch out for my next post. I want to encourage my ladies omwe ama pusha tatukule tilimbikitsane my business athu akule tilimenetsane kuti anthu akamapanga ma speculations, and this just means you guys cannot attack munthu oti sakupanga kanthu. Alright, it means something is happening. Anyway, I'm leaving this live now. Ndayankhula zinthu zambiri already. Mamini someone mafuna kuyankhula apitirira. Okay guys, bye.